Waduh, lu maju. Lalu iya, maju coy. Wah. Yuhu everybody, welcome back again with me, Ulay Velayati. Yo oke teman-teman, kali ini kita bakal main game Parking Escape. Ya, kali ini gua bakal main game Parking Escape. Kayak gimana gamenya? Yuk kita langsung mulai aja ya. Let's go. Ya oke teman-teman, nih gua udah di dalam gamenya ya. Yuk kita langsung start. Waduh, ternyata banyak levelnya coy. Easy, normal, hard, super, spesial, dan good. Masing-masing level itu ada 100 stack coy. Ya kita mulai yang easy aja ya. Iya. Ini stack 1. Ya oke teman-teman, nih kita udah di dalam gamenya. Dan gimana ini caranya biar mobil yang warna biru itu keluar coy. Iya. Ini gimana nih? Waduh, gue gak punya bakat nih kalau buat jadi tukang parkir coy. Sorry ya. Waduh, talu. Ini kesini, ini kesini. Tahu ya, gue masih bingung nih. Iya. Do you want? Oh nggak usah. No. Ini kesini. Waduh, ini gue bingung nih. Halo coy. Iya. Kok gue bingung? Iya. Ini gimana dah? Iya. Ini gimana dah, coy? Iya. Waduh. Iya. Ini gimana, coy? Iya. Wah. Mulai aneh nih gue nih. Iya. Oh. Iya. Yeay. Berhasil, coy. Padahal ngasal itu. Ya oke teman-teman, nih gua udah di level udah di stack 2 ya. Iya, stack 2 masih level SC coy. Tadi gua berhasil ya. Waduh, nggak sengaja banget itu. Kalau ini gua bingung nih. Halo coy. Iya. Ini gimana dah? Lu maju. Iya. Mau kekurung dong. Waduh. Do you want? Oh no. Oke, ini ke sini. Lu maju. Mundur. Waduh, ini gimana coy? Iya. Ini susah nih. Lama-lama makin susah ya. Waduh. Ya oke teman-teman, nih gua masih bingung nih. Waduh, iya. Lu ke sini. Ini ke sini. Lu maju. Maju coy. Iya. Maju coy. Iya. Waduh. Iya. Maju coy. Oh. Berhasil coy. Apa sih orang udah berhasil? Iya. Yeay, stack 2 kita komplit dan kita ke stack ketiga. Next. Ya oke teman-teman, nih gua udah di stack ketiga ya. Waduh, tadi berhasil lagi coy. Padahal ngasal itu gua. Ini gimana coy? Lu mundur. Iya. Lu maju. Mundur. Iya. Maju. Iya. Wah ini nggak bisa. Iya. Lu mundur lu. Iya. Oh. Do you wanna hit? No. Wow, udah berhasil. Let's go. Ya, stack 3 komplit dan kita ke stack 4. Next. Ya oke teman-teman, nih gua udah di stack 4 ya. Ini masih SC tapi udah banyak banget nih mobilnya nih. Gua nggak tahu kalau udah hard gitu coy. Waduh. Lu mundur coy. Iya. Iya. Maju. Iya. Wah, salah nih gua. Maju coy. Iya. Oh. Iya dan iya. Stack 4 komplit. 4 malah gampang ya. Waduh. Next. Ya oke teman-teman, nih gua udah di stack 5 ya. Waduh. Stack 4 tadi
lumayan gampang coy, padahal ngasal itu. Ini gimana nih? Waduh, lu mundur lu coy, lu ngapain maju dah? Iya, nah lu maju sini. Iya, oke, lu mundur. Aduh, gini ya. Waduh, oh, lu maju coy, kalau gue maju. Ini apaan dah? Lu mundur. Nah, lu mundur. Iya. Oh, tag 5. Yes, tag 5 komplit coy. Waduh. Ya oke teman-teman, kayaknya Esi terlalu mudah coy. Waduh, gua mau cobain masing-masing satu ya. Normal level 1, hard stack 1, super ya, masing-masing stack 1 ya. Kita coba ke normal dulu ya. Let's go. Normal. Stack 101. Oke. Ini makin susah kayaknya coy. Iya. Maju coy. Ya, lo maju. Iya, maju. Maju. Lalu ini gua masih bingung nih yang ini nih. Oke, lo. Aduh. Lo maju coy. Iya. Lo maju. Oh, gampang coy. Yeay. Ya oke teman-teman, normal stack 1 komplit. Kita ke next. Sekarang kita ke stack 1 hard ya. Iya. 201 coy. Langsung. Waduh, ini gimana lagi nih? Maju lo. Iya. Lo maju. Mundur. Wah, ini nih nggak kena nih coy. Oh, lo maju. Iya. Oh, stack 1 hard masuk. Wow, yeay, komplit coy. Ya kita ke stack berikutnya ya. Next. Ya oke teman-teman, kita langsung ke stack 1 super ya. Iya, 301 coy. Let's go. Ya ini, iya. Lu ke wah. Iya. Kayaknya lu maju dulu dah. Lu maju coy. Iya. Lu mundur. Iya. Wah. Lu maju coy. Iya. Ini nih yang jadi masalah yang ini nih. Oh. Stack super coy. Ini apa anda? Ini gua udah menang juga, lu baru muncul lu. Masuk. Wah, kok nggak bisa jalan cuy? Jalan cuy. Oi, maju coy. Maju coy. Ini ngapain nggak bisa maju coy? Itu apa nih? Aduh. Ya kita udah komplit ya. Kita ke next. Ya oke teman-teman, stack 1 super kita udah komplit dan kita ke stack 1 spesial. Let's go. 401 coy. Iya. Ya oke teman-teman, ini udah di dalam ya, 401 coy. Ini makin ribet aja ini. Waduh, maju coy. Lo mundur. Iya, nggak bisa gerak. Maju. Nah, lo mundur. Iya. Maju coy. Maju, mundur. Lo maju. Ya oke teman-teman, nih gua bingung nih jadinya nih. Maju coy. Iya. Wah. Iya. Wah. Ayo maju. Iya. Oh. Ini ngapa? Kelar coy. Next. Ya oke teman-teman, stack spesial 1. Stack 1 spesial. Kita komplit ya. Kita ke next stack. Ke good 501 coy. Waduh. Ya kita ke stack 501. Let's go. Waduh, makin ribet coy. Ini jalannya gimana nih? Lu maju coy. Iya, lu maju dulu. Waduh, lu maju. Lalu iya, maju coy. Wah. Aduh, kelihatannya doang susah. Ini ngapa dah?
Do you want? No, 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 no. Kita langsung masuk ya. Yeay, kelar coy. Ya mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam gamers. Bye.